Elizoba twamara kwa approvinga parliament, twa approvinga Her Excellency Jessica Rupo nga Vice President kandi na Right Honorable Robin Nabanja nka Prime Minister. Ntureba ngo batandikaje batushobora jo kuba kwenda nabo kwatanisa na His Excellency the President kureba ngo bakora aha economy ba growinga economy kandi obwo barukwata aha muntu wa hansi. Itwe nkaba members ba parliament twetebenkanise kwatakanisa nabo kurebeka ngo muntu wa hansi obworo twarwana sobworo bwakorga hansi kurebeka ngo muntu yagira kasente derenseji yatunguka. Itwe nka members ba parliament abantu bitu babashikirweho buhereza babasize nabo kuruga umuntu asyambi. Itwe nico kintu kikuru cyamani ecy'abantu kanyu abantu babweje west ekibansane sindikiro mu parliament. So niza ko muntu baza kugishikiriza Uganda ekurakurane eruje ahareve yeroho tushire kimwe mu middle income status. There is what we call tenfold growth. Tukure mirundi 10 na prime minister yakigambaho ngo tukenka hari billion magana 500 azi nka income nkenta seyihanga mbwe tubine mu bwesije kureba ngo rurene baza kutwebembero myaka 5 eyitwa baravyamo kureba ngo Uganda yakorakorana mwebare yabari mnonga ninye Hunter James Byenje tukahirwa MP wa Kajara County mu Ntunga. Nkoko wabuza Vice President na Prime Minister twabaravyamo kandi abantu bona baba supporting. Nanyi nimba supportinga President akakora cyo isununje mnonga. Aha kuba habiro track record bakoraje especially Prime Minister. Prime Minister wajihura resume okwakoze even na boda tambrar boda agenda kuri mirimo ya government. Isto yatakareba nka Prime Minister akora. Nituhamya okwayina manago na rukundo yemirimo no kuba kugikunda kandi bacina amani bacina na support. Ni ndamutse abari kureba Tayari TV gwabagoryo mu rwo kubanza kushitama parliament eji no turabe twazire ugo kubanza kushitama nka parliament kololo kandi ebyabirya ha order paper ninge enkuratiro yaberiye yo kuhinguza au president atorine vice president na leader of opposition prime minister leader of government business prime minister kandi kurgira abatugambira nebitosire nturebe bakori hanga ningira ngo president atore ineje kandi nyina masiko ngo ntuja kwatana kandi ntuja kubasa kuhirwa kugarukaho kwabo abo kubici bakora nibacetegereza kandi bakikunda.